bakoresha ngo babonye imbere yabo imodoka ikurura imbunda nini, ngo asabye umushoferi yuko agenda buhoro akareba ibyo ari byo. Bageze imbere ngo bahuye n'abasirikare nibura 12 bari bambaye imyenda mishya ya gisirikare ngo y'ingabo za FARC. Uyu mubirigi avuga yuko ngo buri wese yari afite imbunda ku rutugu, imbunda nini cyane yari twikirijwe n'umwenda. Abo basirikare ngo bari bambaye ingofero bazihengamiye iburyo, uretse babiri gusa muri abo ngabo bazihengekeye ibumoso. Uyu mugabo w'umubirigi we ngo yakomeje urugendo rwe, aza kugaruka mu mujyi wa Kigali nimugoroba. Nyuma y'iminota 45 hageze i Kigali nibwo yumvise yuko indege yari itwaye Perezida Habyarimana yahanuwe. Igisasu cy'ubwoko bwa misile cyahanuye iyo ndege bivugwa yuko ngo cyaturutse mu kibaya cya Masaka, nk'uko abaturage bo muri Masaka babibonye. Bavuga yuko ngo babonye ibishashi by'ibisasu bisa naho bizamuka. Ni nako Paul Harion wabonye ibingibi abivuga. Ahangaha ni naho Paul Harion yabonye abo basirikare igihe ari mu modoka. Indege ikimara kuraswa yaguye neza ku rugo rwa Habyarimana Juvenal. Igice kimwe cyaguye inyuma y'urugo, ikindi kigwa mu gikari neza mu busitani. Amasasu yahise atangira, amwe akajya avugira ku irembo kwa Habyarimana araswa n'abasirikare bashinzwe kurinda uru rugo. Andi masasu akavugira mu bice nka Kanombe, mu kigo cya gisirikare n'ibindi bice bicungamiye Kanombe nka Masaka. Ntabwo hasobanurwa neza uwarasaga n'uwo yarasaga. Gusa ibi bice byose byari birimo ibigo bya gisirikare bya leta y'u Rwanda. Urugo rwa Habyarimana rwo rwarindwaga n'abantu bashinzwe kumurinda birumvikana. Mu rugo kwa Habyarimana indege ikimara kugwa, Agatha Kanziga ese yurira mu nyubako hejuru ajya muri shapeli, aho bari bafite shapeli gusenga. Iyi shapeli abantu basuye inzu barayizi, ni nayo Papa Yohani Paulo wa II yasengeyemo aza gusura u Rwanda mu 1990. Byose byanditse mu gitabo cy'umuhungu wa Habyarimana. Bamwe mu bana ba Habyarimana Juvenal bari baragiye ku mashuri muri Canada no mu Bufaransa. Muri Canada ngo hari 2, naho mu Bufaransa hari 3. Jean-Luc ubanziriza umuhererezi yari mu rugo, ni nawe urebye abonye buri kintu cyose cyabereye mu rugo iwabo muri iryo joro, kubera yuko yanafashije mu gukusanya imirambo yose y'abantu bapfuye. Muri iryo joro igihe amatara y'urugo rwabo yari acyaka ngo babashije gufotora, ariko nyuma abasirikare barinda urugo rwa Habyarimana basaba yuko bazimya amatara yo ku rugo bagakoresha amatoroshi. Muri iryo joro kandi Jean-Luc umuhungu ubanziriza umuhererezi wa Habyarimana wakoresheje telefone cyane. Ni telefone yakoreshwaga na satellite. Ingwa ayikoresheje amagara mu mahanga amenyesha abantu benshi yuko se amaze gupfira mu ndege. Mu bo yahamagaye muri iri joro harimo n'abari abavandimwe be babaga mu Bufaransa no muri Canada. Mwibuke yari kumwe na mushiki we mukuru, umwe nakubwiye witwa Jeanne. Twamuhereyeho waje kubasura muri uwo mugoroba. Undi wari uhari ngo ni gashiki kabo gatoya kagahererezi. Nyuma y'iminsi 3 indege ihanuwe, umuryango wa Habyarimana wose na nyinshi mu nshuti z'uyu muryango zahungishirijwe mu Bufaransa ku itegeko rya Perezida François Mitterrand. Naho umurambo wa Habyarimana Juvenal unyuzwa ku Gisenyi wamutswa muri Congo. Bivugwa yuko uyu murambo ushyingwe Badorite mu busitani bwahoze ari ubwa mushuti we Mobutu Sese Seko. Inkuru yo guhungisha uyu muryango wenda nayo yabarwa ukwayo. Gusa byo byabaye ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 4 yashize iminsi 3 gusa indege imaze kuraswa. Icyo gihe jenoside yari imeze nabi mu Rwanda yaratangiye. Igisate cya nyuma cy'indege kikubise ku butaka n'umututsi wa mbere muri Kigali ahita yicwa. Jenoside yari umugambi uteguye neza, utegereje gusa yuko ari nk'imbarutso yaba ubundi umugambi ugatangira. Indege ya Habyarimana imaze kuraswa ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 mu 1994, ubutegetsi bwasigaye mu biganza bya Colonel Theoneste Bagosora, nabwo mu buryo butasobanutse neza. Byasaga naho rwiyerurutse gushyiraho perezida w'umusivili. Hajyaho Sindikubwabo Theodore wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko. Inzobere mu mateka zifata Bagosora nk'ubwonko cyangwa se umucurabwenge wa jenoside yakorewe Abatutsi.
kubera yuko ibyakozwe mu minsi 100 uhereye mu kwezi kwa kane kw'igihumbi 1994 ukuboko kwe kwari kubiri inyuma. Imbaraga zaba gusora mu gutegura no gukora jenoside yakorewe abatutsi n'umurengera zinashimangirwa muri raporo ya guverinoma y'u Rwanda igaragaza uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi.